Svako malo eto ti u Kotoru priče o davnim vremenima. Za malo pa na svakom, obično na nekom od uzvišenja, slušaju se priče nezaborava. Priče koje posebno zanimaju arheologe, ali i one koji im se okreću iz ljubavi prema rodnom kraju. Mi se nalazimo na praistorijskoj, antičkoj, srednjevjekovnoj tvrđavi Pergi ili Peć. Ona se doduše nalazi kao jedan od glavnih centara moćnog ilirskog plemena Mezeji, koji su ovdje bili mirni ratari i kojima Rimljani nisu dali mira, ali oni su pružali 300 godina otpor. Nakon poraza 9. godine 1. vijeku, ovaj prostor ulazi Rim sa svojim civilizacijskim napretkom i nekih 300 i više godina ovo je oaza trgovine, proizvodnje, dobrog života. Iz srednjeg vijeka upoznajemo preko jednog historijskog dokumenta koji spominje Jelena Mrgić-Radojčić da je ovo tvrđava Perga ili Peć, jedno od glavnih sjedišta tvrđave, odnosno župe Tribove ili Trijebova. Ali glavnu fortifikacijsku ulogu će odigrati za vrijeme Jajačke banovine. I onda se spominjaju rashodima Jajačke banovine i, znači, i za vrijeme pada 1463. godine Bosne pod Turke i 1528. godine. Skoro sve bitke za Jajce se vode ovda. Pa 1463. godine Matija Korvin prošao ovdje turmanskim putem koji vodi sredinu sela. Tu imamo rimski bunar Stubu. U srednjem vijeku da je dokaz da je narod živio, imamo grobljice, jedan lokalitet, Mramorja, oko negdje 70 komada, oni su nažalost 70. godina dislocirani. Ali najznačajnije u crkvenom pogledu se ovdje nalaze temelji crkve koja ima pravoslavnu orijentaciju, negdje 12 puta 20 metara. Mi smo 2012. godine izvršili određena iskopavanja i utvrdilo se da to pripada nekom ranog hrišćanskom periodu. Srednjovjekovna župa Zemljanik se isto, ovaj prostor se nalazi u okviru te župe. Znači, ovaj prostor je jako dinamičan. On će izgubiti svoju značaj u nekom odbrambenom sistemu nakon pada Bosne pod Turke, ali evo život se ovdje održao svih ovih godina. A koliko je nauka, koliko je istorija zainteresovana za to? Čini mi se, Slobodane, da nije baš tako puno. Vrlo malo. Vrlo malo. Ovo je jedan od najznačajnijih lokaliteta koji se može, ono što ste rekli, sažeti i prošlost i sadašnjost i budućnost u turističke svrhe. Jer ovo čitavo brdo vrvi od keramike. Evo, slučajno smo našli 2 komada na putu. A da ne govorimo da čitavo brdo brvi od toga. Još profesor Đorđe Janković, koji je 3 puta posjetio ovaj prostor, jedan od najznačajnijih srpskih arheologa, je utvrdio da ovaj lokalitet može biti jedna od ključnih tačaka za razvoj tog ruralnog turizma. S obzirom da je ovaj Kotor župni kraj, da ima mnogo voća, da ima mnogo žita, da ima mnogo stoke, da ima mnogo dobrih ljudi, dobre kapljice. Znači, ostaje nadanje da ovaj prostor sa arheološkog i kulturno-istorijskog nasljeđa može da se pretvori u nešto što mora donositi novu dobit. Kopljević i Kotor velik su zalogaj za ekipu koja bi da oba kraja posjeti onako napose. Valja zato ostaviti nešto i za drugi put. Za drugi dio priče o ova 2 sela Mrkonjić-Gradskog atara.